Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hadirin wal hadirat, para tamu undangan, keluarga besar mempelai wanita dan keluarga besar mempelai laki-laki yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah rilalanna iya wattuwe degaga ada sitinaja iya makasing ipu ada sangadina ada asukuru kamarajai laurisese arajangenna pengallahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah meluki makita angkamu papa kita nawiringi pengallahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah meluki maring kalinga angkamu paparing kalinga nawiringi pengallahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah meloki makinading ang kamu papinading nawiringi pengallahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah meloki mandre meloki minung yulla muyupa yulle mopa pinadingiwi andre macan ningi yang kay mutamari lalanna tiga rota. Pabu magani kira-kira narekodena na yulle pira sewi andre macan ningi iya angkai mutama rilalanna tiga rota naule kapal lalu bawa mani itu is buah-buahangi mandre nare ko makan jamu pi itu fungsina makan jamu pi itu aja kengena aja mutak kalupa maringar dari pengallahu subhanahu wa ta'ala. Terutama alena anaki Umar si bawa Fatmawati. Alhamdulillah angkai na pasiruntu kaki jodoh ta pengallahu subhanahu wa ta'ala narimakuan na naro baja sengadie mo pinadingi winya makinin nawae aja mutakkalu per pengallahu subhanahu wa ta'ala nasaba nigi tahu manyama pinadinna makanja pinadinna namaringar di pengallahu subhanahu wa ta'ala insya Allah pengallahu subhanahu wa ta'ala dena takkalu pariatanna narikoyero atai polewi susah nania sukara yana tunakada pengallahu subhanahu wa ta'ala. Faskuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingaraka wingaratoki sukuru ki papenya makku wala takfurun na aja muasakariwi. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, narimakuan na naro alena anaki Umar si bawa Fatmawati. Umar tanga-tanga gere bini Umar iya maka dai yaitu allo binengengi Umar tania gau acule-culengang yaitu allo binengengi Umar tania gau icoba-coba dena pada lase maka da dimi coba taci di tak dua tania gau coba-coba
musti matung-atung ki, musti serius ki. Magai Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nasabah allo biningange dena pada sandalae, allo biningange dena pada wajah jue, allo biningange dena pada pakaiange. Magai nasabah ye ko bakkai wad dimopi parewa, ye ko logai wad dimopi asapirang, ye ko malupi wad dimopi asapirang. Tapi allo biningange dena wad di makada eloga-loga ni parewa ni paimang. Elogay bakade. Kenapa? Nasabah alena Rita Patmawati yang sebelumnya kamu haram sentuh. Alena Rita Patmawati yang sebelumnya haram kamu peluk, haram kamu cium. Mapu kue Umar, mapa mula capa kenukunna jena, letu capa wiluana, idi menina polewi, idi meninon roi, meloki male ele oke. Meloki patarwiaso dena marigaga, meloki patarwiarwen dena marigaga, meloki patarwiwan ni dena marigaga. Idi mani pilewi modele aga modelena dena gaga larangi. Apakah alena Rita dihalalkan karena kamu berikan rumah tani? Tidak. Bolehnya oto de, bolehnya galu de. Apakah karena ada surat rekomendasi dari Bapak Presiden? Tidak. Dari gubernur? Tidak. Dari bupati tidak, tapi karena alena wastahlaltum li furujihinna bi kalimatillah, alena Rita ya lalaki nasaba angka jaminan poleri pung Allah subhanahu wa ta'ala. Narima kuan naro yaitu alena Rita Patmawati Umar, amanana pung Allah subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan mapamula becu ipa duduk kutumotana, mapamula ijijiang ipa waka ipa sikola mancaja na dara na bereyang irokeidi dega pada nakatewi tumotana aga melo mi passing ipe di Umar, maka di Umar aja mupa aja bimbing ni anak Umar serekuang mengiang kamana kisalama salama rilino salama mati riasrimon rinno pengallahu subhanahu wa ta'ala. Pabu alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, narima kuan dan narumar allo biningange bukan karena mau, allo biningange tania karena amelur bawa si mata-mata te. Ye ko makade to matata magani tumar melo na pa beneki makade melo nama musti tania amelora bawang bukan karena kemauan si mata-mata, musti idi Umar na upana pura ni mabene idi Patmawati pura ni malakai musti siap-siap mengalah, musti siap-siap ki mengalah aja gaga melo tonga manang. Melo mana cocok, degaga melo mangala. Aya, melo mana yang kalinga, degaga melo maring kalinga. Nau pana mapakoi modele na umare. Melo mana ki cocok, Patmawati, melo mana ngitongang, melo mana maperintah, degaga melo perintah aja muherang narik pemasulang allo biningata. Hancur allo biningata. Lakai de na melo mengkalinga adanna benena bene liwa pade na melo mengkalinga adanna lakena alena mana melo cocok masulangi allo biningata. Makanya aja muheram Pak Bu ya baru-baru angka berita ya bene naunu anak telu anak naunu ya stres si benena dena pa aja ya ceriwi ko lakena dena pa aja isuro ko lakena penuh masalah degaga nulung non repo weru masalah lakena de na melo mingkalingi curhat na benena akhirnya stres benena naunu anana jangankan anana naunu lakena naunu dari kode na nulle tahangi makunre magai yetu makunre we malamma akalanna malamma toiwi tapana na upana idi lakewe de na makanja bateda bimbingi beneta maka yakin dan percaya jamaah yang dimuliakan Allah aja muharap melo lolongan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, selanjutnya Umar musti siap toki
Si bawe idi Patmoti, ye kupuran ni malu biningang, mesti siap ki berbagi. Ya. Ye ko angka masalah ta, biasa waktu takalolo ko angka masalah ta, lau mi bawa masalah. Lau ni masalah, makukui angka na beneta, makukui angka na laketa. Ye ko angka masalah ta idi lapo bene. Podangi laketa, ye ko angka masalah ta idi lapo lakai, podangi benena supaya idi wadingi selesaikan secara berjamaah, secara bersama. Maka deni pesan na tomatota, ajak lalu idi to malu biningeng ni. Ajak lalu idi to malu biningeng ni. Nisengi lisa dapurat tai tahu isaliwang. Ajak lalu di malu biningan ni sengi lisa darpurat atau isaliwang. Artinya apa? Ye kongka masalah mulai mau selesaikan dengan baik. Apa nang katutu makun rai, bu, ay bu, katutu makun rai. Dega ga alung, dega ga butu, tapa bosi materu. Magai madari makun rai, manana dega ga marigaga. Depa nasau takko na lakin na pole galunge, depa nasau puru na lakin na pole jama-jamanna, depa na andre adenge lakin na ribulana, manan na niase lutu panewe repa mana kanto angasa nama mangko maka deni lakin na gajitu persoalan tuh dene risa persoalan ni tapa mana nak bawang. Coba mu sampaikan ni mau podang ni maka insyaallah iana jamaah yang dimuliakan Allah, makanya ya pemalu biningan ni mesti siap ki berbagi. Selanjutnya Umar si bawa Fatmati mesti sabaraki, terutama sabaraki mulai matuatta ya. Itu biasa ko depa to malakai, depa to ma bene Umar. Biasa ko ero to matatarwad di jaji to to matata indota amata sabara pamakorang dena pakampara-kamparang abang ngapura ki matu ma bene pura ki malakai ilolongang imatuai liwa nanana liwa cocopanna melo mana murusui urusan na manituna melo mana murusi urusan na manituna namo kosan na komatan resiwaliwi na ursuto. Apa angka kami matua mapakor awe na coco kumpuro gase na podani man masa na pakor laki mo ako mirturillah ko maputo beruncung mana ti ko bawa di pamaputo beruncung pura sila puto beruncung masa makurte iteriori si bangure majil ba sise samana yeko samana masis milo masis samita ko na kuangka matua mapakwe modelene hancur ya lo biningan nana magai tomatoy melo mana murusui urusan nana nai magi di sempa ustaz wiseng na sawawito ko pilihan sinatrongin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala narima kuana naro musti sabaraki na yakiya idi to malu biningan aja mutakalupa ko tomatoy aja mutakalupa mapideceng otomotuae na sabab makka de pasanna tomotuata nigi madoraka ri tomotuanna de nulle mite malla aga asa de nulle mite malla nareko angka aga melo na jama de na melo situju ye kongka aga melo na lawi de na melo sidupa ye kongka aga melo na kate de na melo si coco paralli takapisa aleta parese aleta aja kamma madura kaki kota motata de tisengi aja kamma mabusung ya kota motata de tisengi nasaba itu nade na melo silolongan jama-jamata magi na fakor jama yang dimuliakan Allah mabele rio dari Allah Subhanahu wa taala magi na mabele rio dari Allah Subhanahu wa taala nasaba madura kaki rito motata ridallahi pi ridal walidain wa suhtillahi fi suhtil walidin riona pong Allah Subhanahu wa taala tagatungi pole riona to duai pajajata nasabaan kami matoha anak-anak mapamula becu ipawakka ipasikola SD
me tamma SD ipasikole SMP, tamma SMP ipasikole SMA, tamma SMA ipatami makulia, pure matami makulia ipataru S2 na, nale S2 na ipataru S3 pure si mato S3 yale si istri ipabene si makanja jama-jamanna, makanja usahana, mega duina nekia takkalupa dito motanna. Jokari pasai ma balanca matoto wali limanna lima to balilopo lima bioloto to ngasen na kantong lalo yolo na bodana to motona de nang kana palipangi si kalica mo bale to mapakoy modelina madorakai rito motona mabele riona peng Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Umar si bawa Fatmawati. Maka dia mesti ide harus menjalin kompromi dengan baik. Ide to malu bilingangi mesti makanja i kompromita. Na sabab magay naupan na ang kato malu biningang de na makanja kompromina si bawa benena de na makanja kompromina si bawa lakena maka de nulle manyamakinin nawe yitu to malu biningang. Magi Pak Ibu yang dimuliakan Allah, dega melo si Coco. Ibu, oh Ibu, boleh kau ko Pak Balu tehele kebetulan melo ka melengi tehele asrama anak aku bacu-bacu pasantrennya bacu-bacu angka koro to malu binengang melo malli tehele yero melo na tehele 2 kali 2 mi bawa melo na tehele sulam malu liso ko Pak Balu tehele de pagaga tehele nalli. Magi na dega gatele nalli lengi na poji benena letoi na poji lakenna lengi na poji modele na benena letawi na poji lakenna maka de benena makanja kapa nyepae maka de tosi lakenna iya kapa makanja mamae angkasi maka de iya kapa makanja modele na fae maka de lakenna iya mije makanja ya wita modele na mae sehingga sulam malulisu dega patele maka de Pak Balu tele ya komako tu Pak siato religio lo si bawa beneta ikong kanata poji lo ni wajahi. Magi na pakoy modele nai de gaga melo kompromi pada melo mana tongang pada melo mana alli ni siddi ko tu modele mupasangi makanja ni mapako tu jamaah yang dimuliakan Allah benena melo ma bola batu lakinna melo ma bola aju benena melo malli otoras lakinna melo malli oto pajero de gaga manyamamu ko makanja jama-jamange aku de gaga jama-jama dong beni liwe gayana oh marapai. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Narima kuana narumar wadi jaji malampila ada bicaraku tapi jendan ni mau kata ni masai maka de idi to malu biningange nareku melo ki manyamakini nawa alu biningata dua na bawa makata ni kode muli makata ni mana aga okko bawa tunron na nyaman alu biningange okko mi bawang asak barakange si bawa asuk kurukange ye ko melo ki mite matan na tawi makada mana makanja manang we maka de to malalange kanja paterita ko masapedai maka dito masapidae we kanja perita tawe nari kumamotoroi maka dito mamotoroe kanja perita to mangotoe yero to mangotoe lalo risebi tamang-tamang nite to malalangi maka dewi kanja perita to malalangi de gaga nyaman nari kupakitan na te makanja manang nega pale dua mi bawang okko mi asa barakange si bawa syukur kange nari ko na pule-puleti dale Umar si bawa Fatmawati aja mutakkalu paripong Allah Subhanahu wa taala makanja jama-jamamu aja mutakkalu paripong Allah Subhanahu wa taala aja mutaliwaliwa lori pada tarupa tahu nasabano panna pong Allah Subhanahu wa taala melo malamanang itu iya manne iya deti kum payakun nala silalona pong Allah Subhanahu wa taala dena kada juliwa lopona dena kada bola liwatadana dena kada otli walasinna wadi jaji tumpuni puan namagay kumpaya kunala silalona pong Allah Subhanahu wa taala narima kuan na naro makotoro pa emang baja sa ngadi Umar rilalan nalo biningata ang kasusa ang kasukara aja mo mangingi sa bara na sa bamagay makade pasan na tumotata
maka de pasan na tomatata de gaga lala de gaga tikunganna de gaga tasi de gaga bombana de gaga aju de nakepasu de gaga tau malo biningan de gaga susah nan niya sukara nari makona ro aja mu mangingi sabara rilal na allo biningata jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala launi mai rilal na yewa tuma barakai insyaallah nasabak barakah na suratul Fatihah alena anata Umar si bawa Fatmawati angkai ipak baraka allu bininganna ripeng Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan barakana suratul Fatihah alena anaki Umar si bawa Fatmawati angkai iling apati ruang patulung ripeng Allah Subhanahu wa taala pole susah-susah molewi allo bininganna. Maka toro pemang nasabak barakana nania rahasia-rahasiana yang kay rilalanna suratul Fatihah alena anaki Umar si bawa Fatmawati ang kay ipasinre kadalena ripeng Allah Subhanahu wa taala ala hasihim niya wa niyatil khalisa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Degaga lalat degaga tikunganna degaga buat tasi degaga bumbana degaga aju degaga pasunna degaga tahu degaga atas salanganna narikong kada kuta pasala tadampengi kamaraja ia namo narikong kada kutungang majapu itu polewi ripong Allah Subhanahu wa taala. Waffaqana Allah jami'an ila ma yuhibbu wa yarda waj'alna minal ladzina yastami'una al-qaul wa yattabi'una ahsana wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.